tubashimiye kuba murimo kutwumva. History information. Ariko si wowe rino jambo kuri wowe urisobanura uti? Nitwa Bonviva, ntabwo ndaza kujya kure y'ibyo utekereza. Muri make history information isobanura amavu n'amavuko. None se ntiwakoze subscribe ngo hayi ikaze. Mu mwaka wa 2008 yatangiranye izina ryayo rya mbere yitwa Alice with Sport. Mu gihe mu mwaka wa 2018 umuntu witwa Turik Al-Sheikh yarayiguze arangije ahita yihindurira n'izina. Icyo gihe yahise yita Pyramids FC. Ninyivuga se gutyo by'umwihariko abafana b'ikipe ya APR FC mureta muyibuka. Iyi ekipe ikimara kwitwa Pyramids FC yahise ihererekanya ibikorwa mu mujyi wa Cairo. Iyi ekipe ikabizwi nk'imwe mu ekipe mu Misiri akomeye kandi akomeje kugira intego ku bijyanye no gutwara ibikombe byinshi ku isi ndetse no muri Afurika. Ibara ryayo rya home kit ni ubururu ndetse n'umweru, blue and white. Ni mu gihe ikibuga cyaho gikomeye cyitwa Stadium du 30 Juin. Aha mu Misiri ni nayo ikinira imikino mpuzamahanga ndetse n'igihugu imbere. Iraho ngaho iryama igikombe cya CAF Champions League. Mbere y'ikuhura n'ikipe ya APR FC bari babizi ko ari ikipe y'ubukombe. Yewe hari n'abafana batangiye kuvuga ko ikipe ya APR FC yavuyemo itari yatangira no gukina. Muri uyu mwaka wa 2025 ikipe ya Pyramids FC yahuye na ikipe ikomeye cyane, ikipe andi makipe atinya, ikipe y'igikokora, ikipe y'imbaraga cyane, ikipe amakipe yo muri Afrika yavuze ko ari yo ya mbere, ikipe iba mu gihugu cya South Africa cyangwa se Afrika y'Epfo, Mamelodi Sundowns. Aha ni naho twagomba kureba umugabo wari warahawe ububasha bwo gutwara igikombe cya CAF Champions League umwaka wa 2025. Aho nubaye nkanjye nturi kwibaza ngo byagenze bite? Oya, ntabwo wajya kuri ibyo ntekereza. Abafana bari bahari, izuba ryari riri kuva, abasifuzi bahari ndetse n'isi yose iri kureba uyu mukino muri rusange. Icyo gihe umukino ukirangira abakinnyi baricaye mu kibuga bararira. Impuruza ziravuga, isi yose iravuga iti ibi ni ibiki mwuka byaramwe. Abantu bose birabashobera. Gusa nabyira ngo de bamwe bariraga amarira y'umubabaro, abandi barira amarira y'ibyishimo. Urugero naguha ni umubyeyi wa Fisto. Mu gihe abandi bariraga, waho yari yicaye yarapfukamye arasenga abwira Uhoraho ati warakoze Imana kumpa umwana uzakora ibitangaza kuri iyi si ya rurema. Ariko se igihe twavugiye yakomeje kwibaza ngo ikipe yatsinze ni iyihe, yatsinzwe ni iyihe. Reka nizere ko wakoze subscribe kuri Kingdom GBTV. Naho njye nitwa Bonviva. Umukino uko warangiye ekipe ya Pyramids FC yagize aggregate y'ibitego 3 mu gihe ikipe ya Mamelodi Sundowns yagize ibitego 2 ihita inasezererwa mu mukino. Bityo mu mwaka wa 2025 ekipe ya Mamelodi Sundowns itwaga igikombe n'ikipe ya Pyramids FC cya CAF Champions League. Nitwa Bonviva, ndabashimiye. Ni umucyo tubona.